Sarkar pen ahoy putak pilar thandak nang jipusi abari Assam Police Additional Chief Director kaning Jepon. HSLC asatlang ki undun deri soe changatum ningkang samse kachepaklang. Forest Guard abangsi Deputy Ranger kachakrong pen garialong tangka kirung dun tabajok pulis ari deng kachingna. Kardom pini prime time birta long pen nili sami jurbon kilingpi nonar juik tha birtang ton pen. Assam Mizoram ang bong longlia hoylong kachorbu nang koklake hin astera tumle ke chokche kali. Ke chokche veka bangke Central Kachari tumsi ke chokche pusi Assam Police Additional Chief Director barim pen akoy pipon. Ahoylam kilake pini pinabalam kalile ajak dingkluya porpen ke klangbom bangsolam kilake longlia hoya puta khalo bonta hoya putak Central Sarkar pen non puta kapeklar dagabe Assam pen Nagaland long ria hoy Assam pen Mizoram Assam pen Meghalaya anparta Assam la pen Tripura long riang bong ahokpet adui hoy ke plak pibet kabia jok piniarni isi pen isia long riang bong ron thama pen kachar jap nang koklake adai ko matlo interstate hoy kapachini ponangji arpu Central Sarkar kalima Isia long rike sengja phan adui hoy nang nema Central Sarkar pen long ria bangke sengthek bonta hoy putak kapeklar pon thekja bangabe tangte la puson pulote kuson po longri hi janang bong kapachingwai seroi bangke mantuneta ahoy putak kithir thikawe labang solam thekar jupon lage Assam Police Additional Chief Director barim Dilip Bora pen birta hong jailong pen kapeklang alam thele puson helo ahoylam kilake Mizoram along ripendet kali Nagaland Meghalaya Arunachal pen anta alam theke isibet athe arni siarni Assam along pensi lahai long ri keman binong Mizoram border নহয় Meghalaya border issue আছে Arunachal Pradesh border issue আছে issue বিলাক তো হে একে আজি ধৰক প্ৰথমতে নাগালেণ্ড সৃষ্টি হ'ল তাৰ পিছত আপোনাৰ মেঘালয় নহয় কোনখন সৃষ্টি হ'ল নাগালেণ্ডৰ পিছত 66 ত আৰু এখন কিবা সৃষ্টি হৈছিল তাৰ পিছত মেঘালয় হ'ল মেঘালয়ৰ পিছত আপোনাৰ অৰুণাচল হ'ল মিজোৰাম হ'ল এই মিজোৰামক ইউনিয়ন টেৰিটৰি ষ্টেটাছ দিয়া হ'ল গতিকে এইবিলাক কথা অসমৰ বুকুৰ পৰা যোৱা ৰাজ্য এইবিলাক গতিকে যেহেতু বৰ্ডাৰ ইছ্যুটো আজি ইমান দিন লং পেণ্ডিং এটা ইছ্যু কিয় কাৰণে আমি সলভ কৰিব পৰা নাই alang likipu labang solam thea ho Assam along pen ke thak cheng along ri lake Nagaland along ri ke sengpon aningkan lake pharo kreser kebra trokebra ke thomaningkan phaikunia cheklo ni phai thom kebani adun thu ka che along ri lake Meghalaya Bangsolong rika hache lake pharo kreser kebra troxikep aningkan jangmia chiklo ni phai siarni laso pena phi pharo kreser kebra troxikebra hinia ningkan arkoy chiklo ni phai ko rai siarni arni sibet angbong longri ke sengpon lake Manipur Mizoram anparta Tripura longri henlo Sikkim along rike mana ningkan lake pharo kreser kebra troxikebra phoaningkan aru chiklo ni phai krip horni lahe hui long ripiniarni state nang ke man lake na hokalong rialong pentakali Assam pensi ke thaglo Assam along rilake Bharat Sadhin kachelong aningkan pharo kreser kebra plikebra troxe aningkan pai chiklo ni phai krip ho tangte nang lima tha ahoylam ki kangthur Nagaland Mizoram Meghalaya pen Arunachal atum kosonlo Assam aphan long le phelang nang ke pera japong kunat lokelong abari Assam Police Additional Chief Director Dilip Bora pen kapeklang ponalam thelake labang so lam pen nili Assam Sarkar phan akoy pipon pe bonta ke chokche dai ke dovek lake Central Sarkar atum binong pusi ninjepon মই এইটো কথা অসম চৰকাৰক ব্লেম কৰিব খোজা নাই এইটো যদি কাৰবাৰ দায়িত্ব তেনেহলে সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ তেওঁলোকে ষ্টেট ক্ৰিয়েট কৰিছে ষ্টেট ক্ৰিয়েট কৰোতে অসমৰ পাৰমিশন লৈছে তেওঁলোকৰ পাৰমিশন লৈছে দুইটা ঠাইৰে পাৰমিশন লৈ তেওঁলোকে কৰিছে কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে সীমাটো ডিমাৰ্কেট কৰিব লাগিছিল ওয়ান্স ফৰ অল এইবিলাক ডিসপিউট বিলাক কিয় হৈ থাকিব লাগে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ Kedam tang jakhong ni phai thom keparni seba pen HSLC asatlang theka paklang ponalong Bokalia Higher Secondary School along kachari dun ajhago sumaratum ke theka tuma phan ke paun AC ke thek the tuma phan si kapa un pu ningkang samse chepaklang renti labang so satlang along ki unduna tum anke aning cheparong renti lo lapen ki undun de tum ke aning chepaw renti lo athe pining aningkan metric asatlang ke satlang pinang ni pin pensi ang thek paklang pondet lo laso jok penang an ki undun de ri soi jangatun ke aning ke oiru eson si dukoglo Lasong bong pini bolong koma jelong ke do Bokalia Ghat Higher Secondary School along ta Lukachari au sumaratum ta bangso satlang ang theka paklang ponalong ningkang samse chepaklang rentilo alang litum kaning je tengke ke thek kire tuma phan ke paun AC ke thek the tuma phan si ka paun pon
lape satlang ki ununde tuma phan chikloi jonang bong satlang enthuji polong chedonu thokhe athe chikloi jonang bong ke ongdunga subject ke charli un epusi alang tum ningkang samse alang chepaklang pon long one junior আছে এইটা ফেলেছে বেশি কম নম্বর পাওয়া গেলে পাস হবে আবার আমি বেশি বেশি নম্বর পাওয়া গেলে ফেল কেন হল আমরা রেজাল্টের প্রতি সন্তুষ্ট নয় নহয় আমি নহয় আমার সবে কম কম নম্বর পাইছে এক আর দুই কারণে সবে সম্ভব নয় এইটা জুনিয়র 18 পাইছে এইটা পাইছে হ্যাঁ হ্যাঁ কোৱা 18 পাওয়া গেলে পাস হয়ে গেছে আকৌ আমি 29 30 পাওয়া গেলে কেন ফেল আজি ৰেটিং দিব নোৱাৰে এইখিনি পাছ হৈ গ'ল আমি কেলে হ'ব পাৰো যদি ৰেটিং দিব পাৰা নাই এইখিনি পাছ হৈ গ'ল যদি স্কুল নাই এইখিনি সেকেন্ড ডিভিজন গৈছে থাৰ্ড ডিভিজন গৈছে আমি কেলে যাব পাৰা নাই এইটো কথা হ'ল তাৰমানে তোমালোকে ৰেগুলাৰ স্কুল আহা আৰু নাহাখিনি পাছ কৰিছে জুনিয়ৰ প্ৰেক্টিকেল দিয়া নাই এইটা পাস এইখিনি পাছ হৈ গ'ল আমি হ'ব পাৰা নাই এইটা আছে জুনিয়ৰ 18 পাইছে তো 18 পাওয়া গেলে পাস হল আমি 29 30 26 পাওয়া গেলে কেন পাস নহল 18 পাওয়া গেলে কেন পাস হল আৰু পৰীক্ষা হ'লে আমি নামানো ছটা আছে 22 সাবজেক্ট নামানো আমি আৰু কেন আমাৰ যোনকেইটা নম্বৰ কিবা ফেল হৈছে সেইকেইটাই দিব এইকেইটাই হলো মানে আগতে সাবজেক্ট নামানো আৰু আগতে কি কৰোনা আছিল এতিয়া আমাৰ কি ছটা সাবজেক্ট কৰোনা নহয় নেকি আমাৰ সবৰে আগত কৰোনা আছিল এতিয়া কৰোনা নাই এটা কেন পৰীক্ষা পাতিব নহব এইটো এক মাহ পৰীক্ষা নহব না এইটো আমি নামানো এক মাহ ছটা সাবজেক্ট সম্ভৱে নহয় যিমান টেলেন্টেড ৰুলং ওৱান হলেও নোৱাৰিব বাধকাটা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ছেকেণ্ড ডিভিজন থাৰ্ড ডিভিজন পাইছে কিন্তু মোৰ এক মাৰ্কৰ কাৰণে মই ছেকেণ্ড ডিভিজন বা ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন এটাও নাপালোঁ কাম বেয়া হৈছে ৰিজাল্ট মানে ৰিজাল্ট বেয়া হৈছে এক নম্বৰ কাৰণে চাইন্স মেথছত মোৰ ৰিজাল্ট চাব পাৰে এতিয়াও আছে কইনা কথাটো কি আছিলে তাৰমানে তোমাতকৈ বেয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাছ পাছ কৰিছে পাৰ্চেণ্টেজ কম আৰু মোৰ একেলগৰ ভূমিকা সি পাছ কৰিছে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন কিন্তু মই ফেইল কৰি গ'লোঁ তাই মোৰ 9ত তাইৰ পৰা পাৰ্চেণ্টেজ 2 হ'লেও বেছি আছিলে হ'লেও মই ফেইল কৰি গ'লোঁ তোমালোকৰ ৰেগুলাৰ স্কুল আহা আহোঁ প্ৰেক্টিকেলো দিছা আৰু মই 9ত অংকত পাছো কৰিছোঁ মানে তোমাতকৈ গাধ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পাছ কৰি গৈছে তুমি বেয়া কৰিছা Volongoma Jipen Belson Terang Karbiangon Live Assam pen Mizoram hoy kacharbo angbong kangtang kang sakpen Mizoram MP K1 Lalvena Assam Police aphan ke ther ke haba puthak kiri tarlip je baha CID team la pen Assam Police Delhi an ke bar Mizoram MP K1 Lalvena bang phula hello Assam pen Mizoram angbong ahoy puthak kacharbo along bang trok Assam rai komasai khia phan Mizo tumpen apran karmuda birtala ke sumindarang kang pialong chethang pluban pinlo Longri hini kacharbo angbong ahok pera hoy kopi ko sonma bangke Mizoram atum kamunthiawe kedam tang jakhong ni phaing ko ra trok urmier ni Mizo hele amukiro pen apran kedam bang trok Assam rai komasai khia phan Mizoram atum pirthe pen kache olake osomar rong ro ki joelam khali Mizoram alongle ahok kali pinang bong pen bang trok aphan hele pen apran karmut anta kalilang Mizoram MP K1 Lalvena pen Assam Police aphan soda kalam pen pran karmut alam the ke ther ke hap ka peklang la puson hello Kicheng sila ke alang tumanat pen si hele amunang kilo bonta ko pai ke me nitung ka dokawe apran ke dam dang ave jong si hele pangbo bom pulote Assam Police aphan up FG We shot them dead because they shot us first. Whenever they charge our duty post, why don't we shot them dead? They are lucky that we don't kill them all. If they come again, we shall kill them all. Bangso puthak Assam Police pen CID asai photum angkling isi pen Delhi an paletanglo CID team la pen Assam Police atum angkling isi pen ke chok chia dai ke do MP K1 Lalvena phan kiri katar lebdam ijja phan kiri asai ke deng padolo Mizoram MP K1 Lalvena phan sodak pen kangsai pon pa media phan Katar district alo Dholai police station along lamhoi piponlo Birta ke long do na tengke Mizoram MP K1 Lalvena abu halong Assam Police and Parta CID asai photum kapale damangbong K1 Lalvena phan chetong damdi bonta kiri tarli pona sai ke deng bomangbong Delhi Police atum penta cherap chitudun News Desk report Karbiangon Live Forest West Division along ke Klemdun Forest Guard Mongol Singkro ametha amasi Deputy Ranger puche krongpen Dipu amla pati along gari khangdosi kakuruk duna menpen tangka kirung dun thabajok police ari deng chingnanglo Pirthe along munida tum cheplang nang jia sai anke cheplang laplo nangli mathaun epina sai tami Klemdut haya bangdu tangka ke madu phan takinang sot bonta bangso tangka kachepalong jia phan nangli aron ria sai Klem rong pulote lake nangli metha amasi kachepasunglo
Lasonak taxi Forest West Division along Inut Forest Guard chokamar alang lita me thanga chiklo bai nong duk ko phita akilia tangka phi ki hung dun roi jone kisung phonang koklo Birta Kelong duna tengke Forest West Division along Inut Forest Guard Mongol Singh Kro po bang pu Karbiang Long Security Service along pen bang hini ke ton kedang asai kachong dadun gotom rong pipen singphang cho tumaphan rong ponsi ametha ma deputy ranger puche krongsi amla pati along penang anagari khangdun Garia lokilang tarlip duna men pen tangka ke hangdun tap ke hangdun pro joine police atum adimaklong anpali dunsi Mongol Singh Kro pen bang hini ke rong pona bang pu tumaphan police atum nepon lablo Alang litum aron re sai kachoma tha joini Dipu Police Station along 205/21/IPC 120/B/170/171/419/34 alam hoi pa bon ponsi karjupater to asai deng pon pomlo News Desk report Karbi Anglong live Kedam tang jakhong ni phai thom kebarni high school living certificate lapen higher secondary school living certificate asatlang ang thek satame pini pangdak pontanglo bang solong ki undun ana tumaphan Karbi People Liberation Tiger hen pen kurwang thu pajirpon Dep pia dalong COVID-19 ke sovur ki jumpura jok metric lapen higher secondary asatlang satame Assam sarkar hen pen patok pon pederlo Bonta sadlang le tokte det setame kacharli osomara tumaphan kecharli anso se aning kapathe ponthuje phanpura sadlang ang thek kedam tang jakhong ni phaithom keparni HSLC tumaphan ang thek paklang ponsi ke ongdong tumaphan papas ponterlo Lason thotsi pini setame HSLC sadlang ke tokje tumaphan setame sadlang le tokte det setame ang thek paklang ponlo Bang solong sadlang ang theki undun ana tumaphan KPLT songa hinpen kachurula pen kurwang thu pajirpon Sadlang ki unduna tum ana phanta alang tum akai ding pialong arnam le pathan pon lonang lapen paja pon lonang pusi KPLT Commander in Chief Malong Timung Birta Pacheta alu along pen Karbiang long life asa hem long Birta nang pale News Desk report Karbiang long live Tangte pini prime tama Birta ke lapon si kang toniglo